Mu makuru yacu abanza twakubwiye ko tayari ingabo za SADC zamaze kugera mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi izi ngabo rero zikaba zije kurwanya umutwe wa M23, zikaba zizafatikanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu rugamba kizahanganamo na M23 kugira ngo babashe gutsinda M23. Kuri ubu rero twakubwira ko n'ubundi abamaze kugera muri uwo mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta bandi ahubwo nabo muri Afurika y'Epfo kwikubitira akaba ari bo bahageze. Ndetse kuri ubu rero SADC yatangaje ko cyangwa se irateganya kohereza ingabo byibura 7,000 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo rero zikaba zizaza guhangana n'imitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imyinshi muri yo rero n'ubundi yaba yo mu gihugu ndetse n'iy'abanyamahanga ariko ibarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa by'umwihariko izi ngabo zije guhangana n'umutwe wa M23 dore ko zizafatikanya n'izindi zihasanzwe z'u Burundi bacancuro imitwe yitwaje intwaro iri gufasha n'ubundi FARDC mu guhangana na M23. Umuryango rero wa SADC watangiye n'ubundi kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko wari wabisezeranyije ku itariki 8 Gicurasi mu nama yateraniye muri Namibia, ariko n'ubundi harakibazwa byinshi ku nshingano izi ngabo zizaba zifite dore ko n'ubundi zije zisimbura iz'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC zari zamaze na z'imisi, ariko kuri ubu zikaba zaramaze kuva muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kubera Kongo guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yazishinje kutarasa kuri M23 cyangwa se kutarwanya M23, ahubwo dore ko yanazishinje ko M23 yakoranaga n'izi ngabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ibi byose rero byatumye n'ubundi izi ngabo zitongererwa manda maze zitegekwa kuva ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, maze ku ya 21 Ukuboza 2023 ya nyuma iva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi za SADC rero twakubwira ko n'ubundi nazo zije nyine kugira ngo zihangane na M23 dore ko no muri 2012 zaje muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo guhangana no guhashya M23 bikarangira n'ubundi M23 icitse mu bice bibiri, igice kimwe kigahungira muri Uganda ikindi kigahungira mu Rwanda. Nyuma rero twakubwira ko y'amezi 7 hemejwe kohereza izi ngabo kuri uyu wa gatatu n'ubundi ushize nibwo abasirikare ba mbere ba Afurika y'Epfo bageze mu mujyi wa Goma, ariko harakibazwa byinshi. Muri ibyo byinshi rero birikomeje kwibazwa, haribazwa icya mbere ni umubare w'ingabo abasirikare ba Afurika y'Epfo kuwa 27 Ukuboza n'ubundi bageze ku kibuga cy'indege cya Goma, ariko umuvugizi w'ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru ntiyavuze umubare w'abamaze kuhagera, ariko amakuru atandukanye yemeza ko bashobora kuba basaga gato 200. Aba basirikare n'ubundi bategereje abandi bazava muri Tanzania, muri Malawi ndetse ariko ku itariki yo kuhagera ntiramenyekana neza nk'uko n'ubundi amakuru agera kuri RFI abivuga. Gusa nanone hagende ku nyandiko y'imbere muri SADC yo ku itariki ya 14 Ukuboza RFI yabashije n'ubundi kubona bivugwa ko izi ngabo zizaba zifite ubutumwa bw'amezi 12 kandi bugomba n'ubundi koherezwamo ingabo zingana na brigade cyangwa se abasirikare bagera ku 7,000 ndetse n'ubufasha bwo mu kirere, amazi ndetse n'intwaro zirasa kure. Ibyo bikoresho rero byose ndetse n'abo basirikare nibyo bivugwa ko bazoherezwa nyine muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare bagera ku 7,000, indege, amato, imbunda zirasa kure cyangwa se intwaro zirasa kure ndetse n'ubundi bufasha bugiye butandukanye mu rwego rwo guhangana na M23 ikomeje n'ubundi kwigarura bimwe mu bice mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo za SADC rero zigomba gushyigikiriza FARDC mu kurwanya imitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bw'iki gihugu nk'uko bigaragara muri iyi nyandiko, ariko iyi mitwe n'ubundi yariyo gusa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Christophe Rutundura wavuga ko ngo ubu butumwa bugamije ahanini kurwanya inyeshyamba za M23 zigenzura igice kinini cy'intara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko kuri ubu M23 ibarizwa muri za teritwari za Rucuru, ikabarizwa muri teritwari za Nyiragongo ndetse ikabarizwa no muri teritwari ya Masisi. Kuri ubu rero twakubwira ko tayari zigenda zinigarurira izi nyeshyamba za M23 zigenda zinigarurira ibice bimwe na bimwe aho nyine muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ubu rero twakubwira ko ingabo za SADC n'ubundi zatangiye kugera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zisimburiza EAC zari zimaze umwaka ariko zirirukanwa muri iki gihugu nyuma yo kutumvikana n'abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa ku nshingano zari zifite, dore ko zategekwaga kurasa no kurwanya M23 ariko izi ngabo ntizigeze zibikora kubera ko ngo ntabwo ari zo nshingano zari zazizanye. Zo zavugaga ko zaje kwitambika cyangwa se guhagarara hagati y'impande zari zihanganye, ni ukuvuga uruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rwa FARDC, ngo ntabwo bigeze baza kurasa n'ubundi M23 kuko ngo ntabwo ari zo nshingano bari bafite. Ibi rero byatumye n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itishimira uburyo izi ngabo zitwaye, dore ko yahise inazishinja kuba zarakoranaga n'umutwe wa M23. Rero ibi byanatumye byiyongera ku bindi byinshi bituma n'ubundi izi ngabo zirukanwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero bazihatiraga n'ubundi kurwana na M23 kandi bitari biri muri manda yazizanye cyangwa se bitari biri muri inshingano zabo. Twakwibutsa rero ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyitabaje cyangwa se guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitabaje abasirikare baturuka impande n'impande zo hirya no hino mu isi. Yitabaje rero abacancuro baturutse mu bihugu bitandukanye birimo Burusiya ndetse n'abaturutse muri Romania. Aba rero bakaba baraje n'ubundi gufasha FARDC guhangana n'inyeshyamba za M23, ariko ibi byose ntacyo byatanze. Uyu munsi ari kwibaza, ese ubundi koko izi ngabo za SADC zizagarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bumaze imyaka hafi 30 bwarabuze ayo mahoro n'umutekano? Uyu munsi ari kwibazwa, ese SADC ni iki gishya igiye kuzana kiruta ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO ndetse n'ingabo za EAC nyine zari ziri muri iki gihugu? Nkuko rero twabikubwiye, n'ubundi guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye yitabaza abasirikare bagiye batandukanye, harimo abacancuro baturutse mu bihugu bitandukanye. Yitabaje abasirikare bagera ku 6,000 bo mu gihugu cy'u Burundi. Aba rero n'ubundi bakaba baraje mu ibanga rikomeye kubera ko hari amasezerano guverinoma y'u Burundi cyangwa se nanone Evariste Ndayishimiye yagiranye na Tshisekedi mu ibanga rikomeye cyane yo kohereza n'ubundi ingabo z'abarundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo zijye gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu kurwanya M23. Usibye rero abo ngabo, n'ubundi FARDC yitabaje imitwe yitwara gisirikare cyangwa se yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, irimo FDLR inarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, yitabaje Maimai, Nyatura ndetse n'itsinda cyangwa se n'ihuriro rya Wazalendo. Aba bose rero bakaba baritabajwe kugira ngo babashe gutsinda M23, ariko n'ubundi M23 yakomeje kubibamba ndetse iri no kwigarura ibice bigiye bitandukanye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Usibye ibyo rero twakubwira ko n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye igura ibikoresho bya gisirikare bigezweho kandi bihambaye. Yaguze drones mu Bushinwa, yaguze Sukhoi 25 n'indege za Sukhoi 25 mu gihugu cy'u Burusiya, ndetse yanaguze n'ibifaru bigiye bitandukanye kugira ngo ibashe gutsinda M23, ariko bisa naho bikiri ingorabahizi kubera ko M23 nayo yabaye agaterera nzamba. Gusa nanone izi ngabo za SADC zifite amateka kubera ko zaje muri 2013 zije kurwanya M23, ndetse icyo gihe M23 igatsindwa ikanacikamo ibice bibiri, igice kimwe kigahungira muri Uganda, ikindi nacyo kigahungira mu Rwanda. Ndetse nyuma ariko yaje kongera ko buri mirwano muri 2021 nyuma y'imyaka igera ku 10 yose uyu mutwe wari warasinziriye. Bigaragara ko rero ko uyu mutwe n'ubundi wiyemeje kurwana, ndetse dore ko wagiye uvuga kurengera uburenganzira bw'abakongomani, by'umwihariko abakongomani bavuga ikinyarwanda biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi, nk'uko nyine M23 yagiye bitangaza mu bihe bigiye bitandukanye. Wowe rero udahwema gukurikira ibiganiro byacu, komeza ugubwe neza kandi ubone ibyiza byose wifuza. Niba utari wakora subscribe, wakora subscribe, ugakora share, ikindi ugatera comment ku biganiro n'amakuru tuba tugenda tukugezaho, kubera ko ibyifuzo byanyu ari nk'itegeko kuri twe kandi twubakira ku bitekerezo n'ibyifuzo byanyu. Komeze rero mukurikira ibiganiro n'amakuru tuba tugenda tubagezaho.